uzawudriva mna to esenti awazofika kuphuma kuthiwa mazosiza kamnakenya wazokusebenzi kamafomoso nasikelotshelikana sonke sathi mena vuka bevekini ekuseni uxolo uthatha ngale load shedding yazi la shed kabrambu isafe for i-load shedding ndiyakuyo apho ndiyakhona kule load shedding uvuka ekuseni xa sithiza le ayina isasebenzi imoto ngulotrimidakhe akhona lo ngabathumela umntana next khona ngoleka i-ayini kumama lapha next door abuye umntana esindawuthi umama lapha ayisephayo i-ayinela phayi akhona ndiza it's fine ngemva sokusasa umama wasenext door uthi umntana mchitha amanzi imoto yakhe akayiboni wathi ithi makaze nala floor yakhe ithi makayizisa andithizolelefuna makaze nala floor yakhe sakuzake kaphambili ngabafana baqobisa ifaja pendawo ngelishwa lakike wade wabanja wacabake ngale mina vele khotha umantyi uye wathi ibheyili ibeke 1,000 rand uneligotsha lestate amanethetha namjonga igotsha labuza 1,000 ikhona nabuye igotsha liphakama lesithi uthi umama lelo lo ucela umphenje 5 minutes akangeni 12 wabantu usaza kumfundisi kwibandla elitsha esakufika ke kule ndawo kubona uNongindi abakhoyo apha athele ndihlelo uNongindi sekuleyithi bayazibhokolela into yoba heyi kunamanyala lo mfundisi uzalofika ngibone ezancwadi zephone phaa wasithini sister dasithandazijisa ngothi athi okay yazi nakule vekuphelele lokulina ndibone kukwibhox econdoms abengena omnye uNongindi obengekho bayifaka le ntombi abantu bazana kwenzeka lona ufike phana ukuyibhala iphone wazijisa lona yena ugqabuzeza khona zalezinekephaa wena ubone ntoni bakhiliki kuwafaka andizuyifasisa